حربي بدعاء مجمريا مكفت على بتاله أقول لنا دعاء بنا على خاص يكون دعاء بنا كباجاني فيا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ربي وربي كيو قسمة سمتي خبجان كيسي مهابلو والرأس جرتني فيس والربي يجرو فيس والربي ياتوفو هندو مافو ربي نجين وحافظو وهندر نجين إن شاء الله ربي فيا سني آخرنو ربي إن شاء الله ورا والزيارو والسمة مهابلو يعني وبالنسبة لي هربي تين مرسايس ديريسو بربادو فيا ديان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملتن. أبين وناكسل. سلام مشاچو. ምናልባት ያው ዲፋማ ነው ጎዳ በሚቀጥለው ሲመጣ በኦሮምኛ ሙሉ መግለጫ ሰጣለሁ። እስከዛው ግን ያው በአማርኛ ድል የተሻለ ነው የሚል ነገር እንዳለኝ ምናልባት ወንድም ያዝሃር ቢፈቅድልኝ ራሳቸው የተወሰነ ነገር አድርገዋል። ዱዓ መስኡን የሰጠውና አንድ ሼካ ቢመጡልንና እሳቸው ሼካ ናቸው ያዝሃር ግን የበለጠ ከሱ ሼካ የሆነ ሰው መጥቶ ዱዓ ቢያደርግልን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝና አንድ ሽማግሌ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فلا جرى الليل بسالة ونرجبات جرا أنقفا جرا شنطر بسا جرا إساتو دعاين وقود ملي أنا مدي. أوربن كي سميو تخيي سنينجا الإلمان كيان سنينجا إسن أبدي نينجروت يغبي ونين ركو خيسة تبرجفتي إلمان نبودة جروتو بكان عن اتدابي خاصة بكان جاجي خنين أبدل إسنين نعرف رفتن حنفن غلطوما تكاتو نمو مآلات علت نمان نراها فتئي بحر كتاموري نما بربادو اسم ملين أقرر بكرو رفتن غماني ونين اسم تقبلا غرو ونين نغوتا نبيتن قيانو قباب ستن سلامنا منت اسم فوداني نبرا أولتني نبرا بولتني اسم كدمني أك إلمانا ما اسم ديه اسم اسنس قاول لي دلقاتو اسنت أتمتودا تنافوختي نوفين أركني ترى لما يسمى يقول افتن اسن قتل إفن فيسمو بان نمت قافا في اسن قتل توبا أرى ربان أدير توف أرى متى بي أبطاته أسنى نفوخ التون قمته المكية يا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب ولك أبا خير أنا خنا جاي نقولي خيرين نقولي أول الرامل كاو نقولي يجيب رتنا اللي بيجملكي ترى رفتن اللي تملكي يتين اللي رب رحمة عنها كان نيسو. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عزيز يا كريم يا الله. እሺ ያው እንደ ድሬዳዋ መስተዳደር ማንኛውም መርሃ ግብር ስንጀምር ካለ ዱዓ በስተቀር ጀምረን አናውቅም ባለፉት ዓመታት ማለት ነውና ለዛ ነው ፕሮቶኮሉን ጥሼ በራሴ የሀገር ሽማግሌዎቻችን የጠራሁትና በዛ መልኩ ይታየልን ነው። እዚህ ፊት ለፊታችሁ ስቀርብ በአምስት ጉዳዮች ላይ ብቻ
የተወሰነ ነገር ለማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የድሬዳዋ ተወላጆች፣ ወዳጆች እና ደጋፊዎች አውስትራሊያ ሜልቦርን የምትገኙ በጣም የምንወዳችሁ እናቶች እና ወጣቶች የዚህ ዝግጅት በቂ ዝግጅት አድርጋችሁ አክብራችሁን ስላዘጋጃችሁ በእኔና በቡድኑ ስም ላቅ ያለ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። በመቀጠል እንዲፈቀድልኝ አጠቃላይ ከኛ ጋር አብረን የነበርነው የመስተዳድሩ አመራሮችን አንድ በአንድ ከፍ እንዲሉና ስማቸውን ባስተዋወቅ ደስ ይለኛል ነው። ከራሴ ለመጀመር ያው በአቶ አዝሃር የገለጸ ቢሆንም የተወሰነ ነገር ያው ከቡድኑ ጋር አንድ ላይ ስለሆንኩ ራሴን ለማስተዋወቅ አርግብሩ እባላለሁ። የድሬዳዋ መስተዳደር ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪ እና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ነኝ። ቀጥሎ ደግሞ ክብርት አፈ ጉባኤ ከፍ ብላ ራሷን ወጣት ወይዘሮ ፈትያ አደም ትባላለች። ወጣት አመራር ናት። ከለውጡ ጋራ አንድ ላይ ከፍ ያለች የአስተዳደራችን አፈያይ ናት ማለት ነው። እናመሰግናለን። ቀጥሎ ደግሞ አቶ ሻኪር አህመድ እሱም ወጣት ነው። የድሬዳዋ መስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ኃላፊ እና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ናቸው። እሱም ወጣትም ነው። አሁን በአዲስ መልከ ምት ውስጥ አንዱ አመራር ነው። እናመሰግናለን። ያው ሲኒሪያታቸውን እያየው ነው ማስተሳና ወይዘሮ ሙሉካ ይባላሉ። የድሬዳዋ መስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ናቸው ማለት ነው። አቶ ደረጀ ይባላሉ። ከፍ እንዲሉ የብልጽግና ፓርቲ የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ናቸው። አቶ ገዛኸኝ ታዲዮስ የብልጽግና ፓርቲ የጥናትና ምርምር ኃላፊ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ለገጠር ለስራ ተልኮ ስንወጣ አርቢን አራ ቱርክኛኛ ፊዴ ጅራ ይሉናል። ያው ቱርኩ ሰውዬ ዛሬ መጥቶልናል ይላል። እናመሰግናለን አቶ ገዛኸኝ። አቶ ገበየው ይባላሉ። የመስተዳደራችን የከንቲባ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ናቸው ማለት ነው። ያው የመጨረሻ ነው ያው የኔ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ኃላፊ ያለች ወይዘሮ ሰሬዶ ወይዘሮ ሰሬዶ ትባላለች። በማህበራዊ ኃላፊነት ባለቤቴ ናት። በመንግስት ስራ ላይ ደግሞ የጤና ቢሮ አንድ ዳይሬክተር ናት ማለት ነው። ይሄን ያህል ካስተዋወቅ ሁለተኛው ማስተዋወቃችሁ ድሬዳዋ ጋራ ታይዞ ያው ድሬዳዋ መስተዳደር ከ2014 ጀምሮ በርካታ ስራዎች ሲሰራ ነበር። በተለይ ከምርጫ በኋላ አዲስ መንግስት ከመሰረትን በኋላ አጠቃላይ ያለውን አደረጃጀት፣ አሰራር እና የሰው ኃይልን ድሬዳዋን ለመለወጥ ቁርጠኝነትን የወሰደ አመራር ምደባ ከወሰደ በኋላ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። የመጀመሪያው የሰራ ነው የሰላም ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት 2012 ላይ ለድሬዳዋ የማይመጠን ለጆሮአችሁም የማይመጠን የሰላም እጦት ሰምታችኋል።
ይሄ አመራር ቀጥታ ወደ ኃላፊነት ሲመጣ ድሬዳዋ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የአብሮነት ከተማ ነች። እንዴት ነው ይሄ ሊሆን የቻለው? ሁላችሁም በተለያዩ ዘፈኖች እንዲሁም ደግሞ በአካል የምታውቁ በርካታ ዲያስፖራዎቻችን አላችሁ። ይሄ አይገባትም። በርከት ያለ ሰው ያጣንበት፣ በርካታ ንብረት የወደመበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ በአቶ ከዲር ጆሃር የሚመራው መንግስት ከተመሰረተ በኋላ የመጀመሪያ ስራችን ድሬዳዋ ሰላሟ መመለስ አለበት፣ ፍቅሯ መመለስ አለበት፣ አብሮነት መመለስ አለበት የሚል የመጀመሪያ ስራ ሰላም ነው ያደረግነው። ይህንን መነሻ አድርገን ይህንን ሰላም ለማምጣት ያው በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዛን መዘርዘር እናንተን ማደንዘዝ ይዘው ነው። ሁለተኛ ደግሞ እናንተም ያው በርካታ እናቶች አላችሁ፣ እህቶች አላችሁ፣ የቀኑን ሙሉ ስራ ላይ ነበራችሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ብናሰለቻችሁ ጥሩ አይሆንም የሚል ነገር ነው ያለኝ። በርካታ ተግባራት ተከናውኑ ዛሬ ድሬዳዋ ላይ 24 ሰዓት ሰው የሚንቀሳቀስባት፣ ሰው ራሱ ዛሬ ግጭት ፍጠር ብትለው ግጭት የማይፈጥርበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ የድሬዳዋ አንድነት፣ አብሮነት፣ ሰላም፣ ፍቅር የመመለስ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ይሄንን በቀጣይ እንዴት መጣ የሚለውን ያው የድሬዳዋ ዌብሳይት አለ፣ እዛ ላይ ጽሁፎችን እንለቃለን። እዛ ላይ እያነበባችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ግን በቀላሉ አልመጣም ማለት ነው። ይህንን ሰላም ካረጋገጥን በኋላ ሁለተኛው ስራ እንዴት ህዝባችንን አንድ እናድርግ ነው። አንድነት ማስቀጠል። ከዛ ጋር ተያይዞም በተለይ በርካታ ሃይማኖቶች አሉን፣ እንደ ሀገርም እንደ ድሬዳዋም በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች አሉን። ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት ድሬዳዋ ትንሿ ኢትዮጵያ ናት። ትንሿ ኢትዮጵያ ሲባል በኢትዮጵያ ውስጥ ከተመዘገቡት የህዝብ ተወካዮች ማለት የተመዘገቡ ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ከሁለት ብሔር ብሔረሰቦች ውጪ 74 ብሔረሰቦች ድሬዳዋ ላይ አሉ ማለት ነው። 74 ብሔረሰቦች። ስለዚህ ይህንን ብሔር ብሔረሰቦች በፍቅር በአንድነት እንዴት እናስቀጥል? እዚህ ላይ ደግሞ በርካታ ስራ ሰርተናል። አብዛኞቻችሁ ከሚዲያዎቻችን የተነጠላችሁ አይመስለኝም። ኦርቶዶክስ ከፕሮቴስታንት ጋር፣ ፕሮቴስታንት ከእስላም ጋር፣ እስላም ከኦርቶዶክስ ጋር እንዴት ነው የድሬዳዋን የድሮ ፍቅር እንዴት እንመለስ የሚለውን በዝርዝር ካየን በኋላ በርካታ ያሉ ስራዎች ተሰርተዋል። ዛሬ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በዓል በሚኖርበት ወቅት ወይም ዝግጅቶች በሚኖሩበት ጊዜ እስላሙ ከጎኑ የሚቆምበት እንዲሁም ደግሞ ይሄ መርሃ ግብር የሚካሄድባቸው ቦታዎችን ከጽዳት ጀምሮ እስከ ምግብ ማቅረብና ሌሎች ፍቅሮችን የማሳየት ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። በዛው ልክ ደግሞ በእስልምና ሃይማኖት ኢዶች በሚኖሩበት ወቅት ያለምንም ጎትጓተኝነት የክርስትና እምነት ተከታዮቻችን እዛ ላይ ሜዳ ላይ ወጥቶ የባለፈው የመጨረሻ ላይ ኢደል አድሃን ሰምታችኋል። በኢትዮጵያ ሊባል ይችላል 20 ሜትር ኬክ ሪካርዱን ያው በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት 20 ሜትር ኬክ ተደርጎ ተቆርጦ ለእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችን ያቀረቡበት እና ይህንንና የመሳሰሉት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበትና አሁን ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት የሚታይበት አንዱ ለአንዱ የሚቆረቆሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ሌላው ደግሞ በብሔር ብሔረሰቦች መካከል ነው። ምናልባት አንድ ሁለት የነበሩ መጥፎ ነገሮችን ልጥቀስና ከዛውን የመጣንበትን አስቀምጣለሁ። ለምሳሌ ድሬዳዋ ላይ አወቃቀሩ ብሔር ብሔረሰቦች ከተማ ናት። ትንሿ ኢትዮጵያ እንደመሆኗ መጠን በዛው ልክ ልማቱም ጥፋቱም እኩል መሆን አለበት። እንደየሰው ብዛቱ ያው ኃላፊነትም ሌላ ማግኘት አለበት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀደም ብሎ ለምሳሌ እኔ አሁን ክቡር ከንቲባችን ኦሮምኛ ተናጋሪ ናቸው ወይም ኦሮሞ ናቸው።
ሶማሌ ወይም ጉራጌው ለእሳቸው የማይሄድበት፣ ጉራጌው ለጉራጌው፣ አማራው ለአማራው ባለስልጣን ሌላውን በዛው ልክ የሚሆንበት ሁኔታ ነበር። ዛሬ ላይ ግን ሀዲር ጆሃር የኦሮምኛ ተናጋሪ ኃላፊ ሳይሆን የ74ቱ ብሔር ብሔረሰቦች ኃላፊ ሆኖ ሁሉም የተቀበለበት ሁኔታ ነው። እኔ ሶማልኛ ተናጋሪ ነኝ ወይ ሶማሌ ነኝ፣ ሁሉም ከኔ ዘርፍ ጋር በተያዘ ሁሉም የሚመጣበት ሁኔታ ተፈጥሮ ይሄ ምናልባት ለአውስትራሊያውና ሜልቦርን ላለው ቀላል ሊመስል ይችላል። ለእኛ ግን ቀላል አይደለም። ዛሬ ላይ የተፈጠረው ሰው መሆኑን ብቻ የሚታይበት ደረጃ ደርሰናል እንደ ድሬዳዋ መስተዳድር። ስለዚህ ይህም በቀላሉ አልመጣምና እነዚህን ስራዎች ስንሰራ ነበር። አሁን ድሬዳዋ ውስጥ ያለውን አንድነት፣ ሰላም ደግሞ ወደ ውጭ ማምጣት አለብን የሚል ደግሞ በእቅድ ደረጃ ያዘ። ከዚህ ጋር ተያይዞ መጀመሪያው በክቡር ከንቲባ የሚመራው አመራር ከኛ ቀጥሎ ነው የሚሄደው አሜሪካና ካናዳ ያሉትን የድሬዳዋ ተወላጆች ወዳጆችና ደጋፊዎች እዚህ ላይ በደንብ ይሉ። እኛ የድሬዳዋ ተወላጅ ብቻ አንልም። ተወላጅ ወዳጅ እና ደጋፊ ነው። የኬንያ ሰው የድሬዳዋ ወዳጅ ከሆነ ድሬዳዋዊ ነው ማለት ነው። ኬንያዊ ሰው ደጋፊ ከሆነ በዛው ልክ ነው። አሁን ባለፈው ከትላንትና ማታ ወዲያ ይመስለኛል ዶክተር ብርሃን ኤርትራዊ ናቸው ያላችሁ እንደምታውቁ፣ ግን በርካታ ድጋፍ እያደረገ እያገዘ ያለበት ሁኔታ ሌሎቹም አሉ። ስለዚህ ድሬዳዋ ሰው በመሆኑ ብቻ የምትቀበል አብሮነትን የምታዘልቅ አንድነትን የምታጠናክር ከተማ ለማድረግ በክቡር ከንቲባችን የሚመራው ወዳጅ ደጋፊ እንዲሁም ደግሞ ተወላጆችን አነጋግሮ አንድ አድርጎ የመምጣት እንዲሁም ደግሞ በክብርት አፈጉባኤና በእኔ የሚመራው ቡድን ደግሞ አውስትራሊያ ላይ ያሉትን ደጋፊዎች እና ወዳጆችን አንድ ላይ የማሰባሰብ ለድሬዳዋ ተገቢውን ድጋፋቸው እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ ነው። ሌላው አመጣጣችን የትስስርን የማጠናከር ስራ ነው። ሁለተኛው ዓላማ ትስስር ስንል የድሬዳዋ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችን የማስተሳሰር ሃይማኖቶችን የማስተሳሰር ስራ ተሰርቷል። አሁን ደግሞ ውጭ ያሉ ወዳጆችና ደጋፊ ነው ትስስር መፍጠር አለብን ነው። ትስስር ፈጥረን ማህበራዊ ኃላፊነትን ሁሉም የሚወጣበት ሁኔታ መፍጠር አለብን ብለናል። ሶስተኛው ደግሞ ዲያስፖራዎች በኢኮኖሚና በማህበራዊ ደረጃ ተገቢውን ድርሻቸውን እንዲወጡ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ከሀገር ውጭ ያተረፋቸውን ማለት የተገኙትን ሀብቶች ድሬዳዋ ላይ እንድታፈሱ እንጠይቃለን ማለት ነው። አሁን በርካታ ባለሀብቶች የአውስትራሊያ የሚገኙ ባለጸጋዎቻችን ድሬዳዋ ላይ ሀብት እያፈሰሱ ነው ያሉት። ካናዳ ላይ ያሉ፣ አሜሪካ ላይ ያሉ ባለሀብቶቻችንም እዛ ላይ ሀብት እያፈሰሱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለተኛው ዓላማውን ደግሞ እዚህ ላይ ከሀገር ውጭ ያፈራችሁን ሀብት ደግሞ ድሬዳዋ ይዛችሁ ሀረርን እንድታለሙ፣ ድሬዳዋን እንድታለሙ፣ ጅጅጋን እንድታለሙ ለመጠየቅ ነው የመጣ ነው። በስተመጨረሻ ምናልባት የተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ይኖራቸዋል። ይሄንን ለመግቢያ ያህል ካልኩ የተወሰነ በኦሮምኛም እዛ ላይ ሆነን አቶ ሻኪር የተወሰነ ገለጻ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ከዛ በኋላ የእናንተን ጥያቄ የተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ይኖሯቸዋል። እነዚያን ጥያቄዎችና አስተያየት የ5 ሰው የ7 ሰው ተቀብለን ከዛ በኋላ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እኔ አቶ ሻኪር ምክትል ኃላፊ የፓርቲው እና ወይዘሮ ፈትያ አደም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶቻችን እየተጋገዝን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ስትጠይቁም አስተያየትም ስታቀርቡ በኋላ ላይ በፕሮቶኮል እንዳትታጠሩ እንደ ድሬዳዋ ሆነን ነው መጠያየቅም ያለብን የሚለው ነገር እንወሰድ። በአጠቃላይ ያው የ7 ቀን እድሜ እንዲኖረን ነው አስበን የመጣ ነው። እሷም ማክሰኞ ጠዋት ላይ ታበቃለች። ይህንን ያሳጠርንበት ዋና ምክንያት ብዙ ስራዎች ይጠብቁናል።
ቶሎ ችን የያዝናትን ስራ ሰርተን እንመለስ ከሚል አንጻር ነው። ምናልባት በእግረ መንገዴ ከማክሰኞ እዚህ ከመጣን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከጎናችን የነበራችሁ ስም ባልጠቀስም የተሻለ ሆነ። ለምን በርካታ ስለሆኑ እውነቱን ለመናገር ዛሬ አንድ ሰው ሲነግረኝ ነበር። አንድ የሶማሌ የሞቃዲሾ ሶማሌ መጥቶ አሉ ገለጻ ሲያደርግ በርካታ ሀገራት ዞሮ ዞሮ ወጥቷል አሉ። መጨረሻ ላይ ሜልቦርን አድርገዋል አሉና ሜልቦርን በምንድን ነው የሚገልጻት? ሜልቦርን ማለት እናት ናት ብለዋል አሉ። ስለዚህ እናት ሀገር ውስጥ በመምጣታችሁና በመኖራችሁ ራሳችሁን ማመስገን ይገባቸዋል የሚል ነገር ነው ያለን። ስለሆነም አጠቃላይ እናንተም እዚህ ላይ ሆነን ስትደውሉ አግኙን ስትሉ የነበራችሁ በርካታ ሰዎች አሉ። ያው ቀኑ ስለሚገድበን በቀጣይ አላህ በፈቀደ መጠን ስንመጣ እናገኛቸዋለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ያው ከእራት በኋላ ብዙ መናገር አይፈቀድም፣ አይመከርም። አብዝቻለሁ። ይህንን ይቅርታ እየጠየኩ አሁን ቀጥታ ወደዛኛው መድረክ ሄደን የቆላ መድረክ እናደርገዋለን ማለት ነው። የቆላ መድረክ ታውቃላችሁ አይደል? ያው ፈጠን እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሄደን የተወሰነ ሻኪር በኦሮምኛ ይጨምርና ከዛ መቀጠል ሞር አብዛኛው ለእናንተ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ያው አሁን ይሄንን በምናብራራበት ወቅት እና እዛን ገለጻን የፈለግንበት ዋና ምክንያት የድሬዳዋ ወዳጆች ሆናችኋላችሁ። ስለ ድሬዳዋ ብዙ የማታውቁ ትኖራላችሁ። ለዛም የተወሰነ ነገር ገለጻ መስጠት ስላለብን ነው። አጠቃላይ ግን ለተደረገልን ድጋፍ ከልብ የመነጨ ምስጋናን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ilma daragteen isku xidhkoogeena noo adkayno. Ujeedada labaad u yimid waxa weeyaan horumarka madaragteen kaanba qaaday dirdhaba in ay dadka madaragteen Australia degan ee u dhashay dirdhaba dhalasho maahan ee xiiseeya inay madaragteen maalgelin ay dirdhaba ku sameeyaan. Dirdhaba waxa weeyaan maanta dhaqaalaha labaad Ethiopia uu ka dhaqdhaqaaqo waa Dirdhabooyin. Waa magaaladii ugu horeysay ee free trade zone-ka laga sameeyo mise ganacsiga xorta laga sameeyo. Laba dry port mise boorka qallalan laga sameeyo. Taasoo ah ilaa 458 warshadood baa ku yaala Dirdhabahan. Kaasoo ah kuwa wax soo saarka ah iyo kuwa madaragteena service-ka ah. Saa daraadeed badi imika horumarka Dirdhaba ka socda waxa qayb libaax ka qaatay waa diaspora-ga ka qaata loo dhan kara. Haddaan soo qaadano haddaan hoteeladoo kale haddaan soo qaadano 96 hotel baa ka jira Dirdhaba oo standard boqolkiiba 20 mise 25 diaspora-ga dhisan loo dhan kara. Imika ahaana 96 ka hotel laguma filno. maalqabeennada waddanka Ethiopia ku nool waa madaragteen wixii ay qaban kareen oo dhamay way wadaan. Ta kalena anninkana waxaanu rabnaa maalqabeennada Australia jooga ee u dhashay Dirdhaba kuwa u dhashan maayne kuwa wax xiiseeya inay maalgelinta Dirdhaba inay ka qayb galaan. maalgelinun maayne takale ay jirta waxa weeyaan dad badan oo madaragteen ay tabarucaad kaga qayb galan way jiraan. Imika hay'adda la yidhaaho RISA iyagoo madaragteen la adeegsanaya shacabka Melbourne ilaa 12 milyan oo bir
oo xoolo maad aragteen ay ka kooban yihiin caafimaad qalab caafimaad ka kooban yihiin bil ka hor iyo maad aragteen hosbitaalka la yidhaha Saabiyan iyo hosbitaalka la yidhaha Dhuljoorra ay wareejiyeen toddobaad ka horna jaaliyadda maad aragteen Ethiopia mise Dirraba ka soo jeeda ilaa 10 milyan oo bir oo qalabka caafimaadka iyo waxbarashada waxay ku wareejiyeen hosbitaalada iyo xarumaha caafimaadka marka ujeedada weyn aan u yimaanay waa saddex oo ka soo kow isku xidhka shacabka Dirraba iyo hogaaminta iyo dadka maaragtay diaspora-ga in la isku xidho oo la isbarto oo la taageersado laba in hantida aad maaragtay aad ku samaysateen magaalada mise Australia aad ku samaysateen kulliiba waxa weeyaan qofku waddankan intuu uu joogo wuxuun buu samaysanaya hanti buu samaysanaya hantidaad halkaa ka samaysateen inaad waddankiini Ethiopia noqoto Somaliland noqoto meel kastaba noqoto inaad maaragtay halkaas ku celisaan waa muhiim kolka in hanti maal inaad maalgelin aad ku samaysan Dirraba nu jecelnahay taabaan maaragtay ujeedada labaad yaanu imanay ta saddexaad tabarucadaha ka socda maad aragteen aad imikana wadaan in haddeera aan ka dhawaajiyeen inaad ka qayb gashaan imika Dirraba haddaan soo qaadano iskuullada ka jira 97% waa standardigi loo baahnaa uu ka hooseeya ka dhiganta caafimaadkuna ka daalog in la adkeeyo waa muhiim seen ku adkeyn karnaa weeyaan dee intaada halkaa joogtoon maaha qof kasta oo Dirraba u dhashay iyo madarka dadka Dirraba xiiseeya in ay horumarka ka qayb galaan seen wacdigelin aan u samayn lahay weeyaan hal yaroo tusaale aan iisoo qaato kolkaa waxaan ku wareejin Shaakir waxaa jirtay ahayd mar dhaweyd qof maad aragteen Christian weeyaan ilaa 1250 qof iyuu caawiya uu cunto ka caawiya caawimaada uu sameynayay iskuul 300 oo qof ay maaragtay carruurta ay ka dhigtaan nasiib 100 qof iyaa u heshay in uu cuntaysiiyo kolka inan laba walaale ahaayeen waa gabadh iyo wiil gabadh wiilku 100 qof nasiibka u helay inuu cunto maaragtay tan school feeding la yidhaahdo cuntaysiinta iskoolka iyuu nasiib u helay kolka waxaa la siiyey waa maxay waa 2 maqaacadoodoo heed ah muxuu sameeyey labadii heedda ahayd xabad intuu igu ridayo xabadda kalena bacd kale igu sameeya hadda dhibta ka jirta weyn waddanka waxaan ii sheeg xabadii uu cunay xabadii kale wuxuu madaragtay 10kiisa xukii la baxay iyo walaashiisa nasiibka aanu helin school feeding-ga iyuu siiyey ilaa halkaa ay taagan yihiin iskuulladu madaragteen caafimaad caynka amale iskuulladu caafimaadkeen kiniif wanaagsan infrastructure fiican male markaasaa daraadeed inaan taana iska taageersano dadka halkaa joogon in lagu daayo ma saa daraadeed ujeedadoon imana waa saddexda hadhowna su-aalada madaragteen iyo fikrada soo jeedinaysan anagoo ka duulana yaan faahfaahin naga siinana muhiimadda waxa weeyaan waa saddexdaa shay waxaan ugu imanay imikana wax yaroo madaragteen inuu af oromo uu Shaakirna noogu daro kadibna Fadxiyana waxbay ku dari dhowr qodob bay noogu dari mise iyadu waxayba tiri daafayeenku su-aalada iyo madaragtay fikrada laga dhiibanayo umaanu ka duulayay yaan fikrad ka dhiibanayaa bay tiri saa dara maadaama wadda dhammaan alla wala joogo oo oromadana in laga dhalgeytaay af Soomaaligana ka daalo Shaakirna waan wareejinayna islaaliyaal badan maaragteen ayaan ku talagal lahayn laakiin maadaama uu waqtiguna uu gabaabsi nagu yahay slide-ka qofkii rabay inuu eego tan labaadna website-kan igu sii dirnay laakiin waxaan xooggaan saaranaa su-aalihiina iyo madaragteen fikradiina aan xoogga saaranaa aad baad mahadsantiin
السلام عليكم. duraan dursee haasoo kiyya galu duratti isin galatoonfachuun barbaada. Wanni isin galatoonfachuu barbaannuuf keessattuu guyyaa 30 aseenimti ganama subii. Ganama 30 nuti seennus hawaasa Melbourne bakka bu'anii dhufanii hedduminaan nama takkaa filan osoo hin taane simannaa oliin nuuf godhan. Sa'aan isaan itti kaanis sa'a 10 takka qabban hamtuu keessa dhaabbataniititi nu eeganii nu qeebalanii asiin nu gahaniititi nu gahuu qofaa miti. Eegaa seenarraa eegallee jalqabanii hanga nuti maayyitti ilaa sa'a tanaatti yeroo takka osoo nu jira hin dhabamin nu tajaajilanii nu wajjin waan nuti barbaannu godhaa nu cinaa dhaabbatanii deemaa jiranii kun akka hawaasa Meelboorniitti hojii guddaadha. Akka bulchiinsaatti galata guddaa isiniif qabna. Hedduu guddaa isin galatoonfannaa jechuun barbaada. Waan kana gaa nu cinaa dhaabbatanii warreen bakka isin bu'anii halkanii guyyaa dadhabne osoo hin jenne ganama sa'a 2 bahaniiti galgala sa'a 6tti galaa jiran. Maqaa tokko waan hin barbaadeef yoo naa hayyamtan isin bakka bu'aniitiin galatoonfachuu barbaada. Namoota san personally recognition hannu qofa osoo hin taane bakka isin bu'aniiti hawaasa kana boonsanii kan waan hin jiruuf jecha jechuudha. Tokkoffaa Azhar obbo Ibsaa yookaan Abdusalaam akkasumatti obboleessa keenya Yurguuf Foozii kanneen biraatis akkasumatti waliin tahanii yeroo takka osoo nurraa addan bahin nu wajjin tahanii hawaasni kun hangam takka tokkummaa qabaa hangam takka wal cinaa hiriiree waliin deemaa jira kan jiru fakkeenya nu ta'anii jiran. Akka Oromoon jettee Oromoon maal jetti? Hawaasni tokkummaa hin qabne diina isaa qe'ee keessatti hammataa jira. Waan san ta'eef jecha hawaasa takka ta'e wal cinaa dhaabbatu waliin deemu teensa keessan arginee jirra itti boonnee jirra akka bulchiinsa Dirree Dawaatti walumaa galattuu. Itti aansee kabajamuu kantiibaan keenya hawwiin isaatii fi qalbiin isaa isin bira dhufuuf qaceeloo barbaada. Akka carraa ta'ee hojii gizee hojjennu adda wal fuunee iddoolee garagaraarra waan deemneef jecha malee qalbiin isaa isin bira jirtiititi hawaasni kun yoomiyyuu ta'u hawaasa kiyya yeroo biraatis ta'u hawaasa kana cinaa dhaabbadhee waliin taanee bulchiinsa amma eegalle kana kan waliin jaaruurraa takkaatititi ergaa teenya nu dabarsaa waan jeef jecha ergaa isaa akkanarraa fudhattanii barbaada. Kan biraa bulchiinsi Dirree Dawaa bulchiinsi amma jiru kun bulchiinsa akkamii bulchiinsa duraarraa maaltu garaagara isa godhaa kan jiru yoon gabaabsinee ilaalle gaarii. Yeroo Dabree keessatti ni beektan sirna Dabree keessatti sirna Dabree gizee jennu yeroo Adduwaayin ture jechuudha. Yeroo Adduwaayin jiru keessatti bulchiinsi Dirree Dawaa garee Xaamraa jedhamuun bula. Gareen Xaamraa jedhamtu san maqaaf sabaa fi sablammii irraa dhufti. Ajaja fudhachuu malee ajaji san gabbu'anii raawwachuuf sadarkaa olii kaayamin malee qaamni achi jiru san sadarkaa fuupheetti itti ta'ee dalaguu jira turte. Yeroo ammaa tan immoo bulchiinsi Dirree Dawaa eega bifa haarootti ijaarame booda bifa haaroo ijaaramee kabajamuu kantiibaan keenya obbo Kadir Jawaar inni kantiibaa tahee waliqqabaa waliigalaa tahee koree isaa haaraan ijaarrate booda bulchiinsi Dirree Dawaa miira addaatii fi enerjii addaatiin karaa hojii gadi seene. Yeroo hojii seenu hawaasa ala jiru qofaa miti. Bulchiinsi Dirree Dawaa guutuu fi guututti bifa haarawaatti miira addaatiin sochii keessa gale. Maali
yeroo kana jedhu gara takkaan dhalataa bulchiinsa saniiti. Gama biraatiin hawaasa Dirreedawaa keessa jiruu fi naannoo sanii koreen jirtu koree labbee isaanii dhaggeeffachuu dandeessu taati. Waan biraa osoo hin taane rakkoo uummataa rakkoo teenya. Wanni uummanni gaariin hojjete keenya. Uummata Dirreedawaa keessatti hawaasa dhaggeeffachuuf kantiibaa irraa eegalee koreen teenya ilaaltitti tan jirtu kursii gubbaa teenyeetiin kan dhaggeeffannu amma. Dandaqa firaa keessatti dhaladhe fakkeenyaaf Khadiir laga Harree keessa dhalate. Bifuma sanitti hundinuu bakka adda addaa irraa bahan. Obbo Ibraahimis akkasumatti nuti keenya. Yeroo rakkoon takka bakka takka dhufte hawaasni parsanaalii waliin nutti hima. Yookaan qaamaan dhufee nutti hima. Rakkoo san gabbuuneetiti tajaajila hawaasaa akka saffisu godhaa deema. Kan hojii eegalamtee kana iftuuba deebisuu barbaadu baaburri ka'ee jira. Isaatutu baabura san gubbaa bu'aa deema. Hojiin immoo itti fuftii jennee itti fufsiisaa deemu jira. Dirreedawaan yeroo ammaa kanatti fakkeenyummaas yooniin isinit dhiyeessee isiniif hime sobana jalaa ta'uu jeetii yaada. Meelbarn hawaasni keessa jiraatu hawaasa tokko hawaasa takkaa miti. Addunyaa hundarraa itti dhufanii meelbarna taati. Akka ta'u tana yoo fudhanne jechuudha. Dirreedawaan fakkeenyummaa sadii fudhachaa jirti amma. Hundinuu itti galee jechuudha. Kanaafuu Dirreedawaan yeroo ammaa kanatti gara misoomaa deemuuf carraan isiin qabdu maali? Kan jiru qixa sirriitti keessattuu dhalataan Dirreedawaatis haa ta'u, dhalataan naannoo isii dhalates haa ta'u, lammiin Itoophiyaa kan biraatis haa ta'u, kan Afrikaatii fi addunyaa biraan illee jiru yoo ta'e beeknee carraa sana itti fayyadamuun barbaachisaadha. Walii galatti gisee ilaallu jechuudha. Carraa sana yeroo ilaallu Dirreedawaa wajjin wal qabsiisee Dirreedawaan yeroo dabre keessatti yeroo sirna addawaa'ii kan yaadatan yoo ta'e industiriyaal zoonii amma free trade zone jedhame sana qorannoo godhamte gubbatti the most ideal place jedhamtee tan filatamte Dirreedawaa turte. Immediately kan dura ijaarame immoo eessatti gisee Maqalee fi Hawaasa ijaarame. Loojikarraa waan fagaatee jechuudha. Maaliif sirni jiru Dirreedawaa prioritize godhee ol baasuuf qophii hin turre. Dirreedawaa sirna dabre keessatti hudhaa keessa turte. Akka bulchiinsa takka harkaan huutee bulchiinsa sana hojii keessa galchii waan jaanii hudhanii qabanii ta'anii hudhaa keessa turte. Amma hudhaan sana irraa hiikkattee jirti. Yeroo hiikkattu hudhaan sana maalii fi gizeettu Dirreedawaan tan duraa poortiif dhihoodha. Daldalaaf filatamtoonni isii godhu jechuudha. Yeroo laallu jechuudha. Dirreedawaan gara biraatiif Harargeef jiddu galasiiti. Dhihoodha Harargeefis. Guutuun oomishni Harargee easily packed ta'ee karaa Jibuutiitii fi naannoo isii ba'uufis carraa guddaa qabdi. Dirreedawaan magaalaan Dirreedawaa gisee ilaallu jechuudha. Kan biraa Dirreedawaan Middle Eastiif illee oomisha dhiyeessuuf carraa guddaa qabdi. Jibuutii fi naannoo isii qofa osoo hin taane. Dirreedawaa gama biraatiin yeroo ilaallu nama baratee fi nama hin baratiin humna warshaa fi waan biraatiif ta'u kan
خفلتين إساتيس قدام تين بلينان كابج درجة كيسي دريدوا almost الرقدام براتيجر نبيتا شرامات برباد investment تكو كزيرو في handle بودي هجت شوف شراسني بربادا الرقدام خبرتي وانتي في جيجو خبرتين نانور في أتادا راخت سيروس نجر تنافو شراني تو سنجو قدو ada خنجو يوفو نيكاري خبرة دريدوان service delivery سايوف لتا خبراتي والجنا يوكمني فويادا جتني فرچو ينديس سنجچون akka sadarkaa biyyi guddatti itti jirutti sanii wajjin wal cinaa madaalaahi gizee jenne kanaadha nuufaf maaliif siistemni kanaa iddoo guddatee biyyattoon guddatee teeknooloojii qaceellotti weel orgaanaayized ta'ee jira teeknooloojii waan hunda ni salphisti hatummaas ni hir'isti deddeebituu nama biirokraasii guddisuu waa'ees ni hir'isa nu biratti gizee dhuftan maybe hojjetaan tokko isin deddeebisuu ni mala isin kun namu jiru immoo biirokraasiin sana abdii sun kutachiisuu qabu wanni guddaan irra dhufneef qaamaan akka wal baruufi qaamaan yeroo wal baru gaggeessaan kun gaggeessaa sadarkaa bulchiinsa dirree dawaatti at higher level ni jira jaamu keessaa qaamni filatamee dhufe jechuudha qaamni as dhufe kun jechuudha qaamni kun isin barateenaan rakkoon takka hojjetaa biratti yoo isin dhufte easily shaakir obbo Harbii waan akkana na dhufeetiti naafi akka obboleessaatti jechuu dandeessan immediately qaama san furmaata akka godhu gochuuf carraa guddaa argan namni keenya yeroo asii gabbu rakkoon isaa guddaa maali gizeenye akka usoo nam tokko hin beekne qaaman taane kun nama gabbuye qaamni taane san maallaqa irraa fudhateetiti olii fi gad deddeebisanii gaggeessaa sirriitti rakkoo hiikuuf san osoo hin harkannetti yeroo gubee wanni tokko fooyya'insi jiru nurraa dhiisaadha sadarkaa san keessa gara waliin dhufeenya keenya cimsuun laaftu fakkaachuu ni mala kan duraati nutiif immoo kan duraa ta'us hojii guddaadhaa jenna waan guddaa waan salphisu jechuudha namni rogoo fedhe irratti hirmaachuuf yeroo yaadu carraa guddaa uumaa fi kan jiru fudhannee hundi keenya gizee gadhuuf biirokraasiin yoo nu afaan dhufte san osoo nu afaan nu deebisinitti dirree dhawaa irratti invest godhuuf qophaa'uu qabna. Invest godhuuf qophaa'uu qabna gizee jennu akkamitti invest godhu yeroo hedduu maaltu nu dhumna diyaaspooraan ni dhufa kan dirree dhawaa dalatees kan dalatiinis ni dhufa yeroo dhufan sammuun qaceellotti osoo hin qophaa'in maaliin dalagaa dhufeeti higher officialii bira eega seenii booda kantiibaa argatee yookaan gaggeessaa biraa yookaan anas haa ta'u obbo Harbii eega argatee booda waan akkana irratti yoo hin dalagi kana barbaadee tiitiiti lafa kanaaf hin fadhaa jira. Maaltu dhufu gizeessan ifiifuu murteeffattee dhufne bara. Wanni barbaachisu maali? Waan hojjechuu qabu namni tokko rogatti hojjechuu barbaadu san gubbatti waliin jaarameetis ta'u irra caalaan immoo humna keessan waliif fiddanii addunyaa kan guddatte sooshaal kaapitaaliin hundi keessan ni beektan biyya guddatte keessa waan jirtaniif jecha kana hedduu isiniif biriifuun hin barbaachisu laaftuu mayyoon hin bira dabre irra jira waliin dhuftanii humna keessa waliif fiddanii maal dala'uu qabu waan san concrete waan san akkamitti itti deemu takka lama sadi afur shan eegarra mari'attee fixxan karaa waraqaa deebistanii yoo san feer kun kalamadaa plan B maaliin godhuu qabu kana plan C maaliin godhu
eega fixatte booda anyway Dirreedawaa qofaa miti Oromiyaas deettan Somaalees deettan naannoo Somaaleetis akka sadarkaa federaalaattis yoo deettan gaggeessaa dura teessan pirezidaantii yookaan kantiibaa bira deettan san takka 2 3 4 kanaan daluu qabu kostwaayis kana qabatamaan hojiintu yoo gabbuuti kana fitti lekkitti gisee dhiyeessitan si dura dhaabbatu nama easily handle godhee sirraa fudhata kaabineef dhiyaata feasibilitiin isaa eegalaan booda easily wanni san karaa hojii jijjiiruuf carraata osoo hin fitnetti moonirarra yoo dhufe gisee hedduu isiniifis yeroon sun taane hubattee imeejin hin taane akkan dhufne iddoo sanirratti please hanga dandeessanitti biitii teessan isin eeggatti irratti hojjechuuf qophii ta'a iddoo sanitti keessattuu dirreen dhawaa amma carraan isin qabdu maalii gizeettan carraan biraa Eastern Ethiopia jechuudha trade and industrial hub akka biyyaa jaamtee kaayamtee jirti. Kana jechuun takkaffaa free trade zone achi gubbaa ijaaramee jira. Muummichi ministeeraa keenya kabajamoo Dr. Abiy dhufee inaugureet godhee jira. Gara hojii galuuf amma haala dureen hundi dhumtee jirti. Gara hojii galuuf free trade zone China irratti akkamii hojjetamaa jira. Dubai gubbatti akkamii hojjechaa jira. Djibouti nu cinaa jirtu akkamii hojjechaa jirti. Muuxannoon isaa guutuu fudhatamee jira. Already dhumee jira wanni hundi. Sarara dhaabbatee keenya addoomtu godhamee jira. Wanni hundi sadarkaa keenyatti akkamitti deemu qabna akka Itoophiyaatti kan jiru. Yeroo isii eebbisu haasawaa inni godhe YouTube irra seentee ilaaluu dandeessan. Dirreen dhawaa waggoottan hanga 10 keessatti GDP biyyaa GDP Itoophiyaa jechuudha. Xefii 2 fi 3 tan deeggartu akka taatu abdii guddaan qabaa. Jeeti speech isaarra kaa'ee jira. Wanni kun laafaa miti. Waan guddaadha. GDP biyyaatti beeka akka biyyaatti. So strategic place taatee jirti dirreen dhawaa. Tanaaf gareen amma kantiibaa Kadir Juwaariin hoogganamtu adda wal hirtee biyyoottan garagaraa keessa deemaa jirra. Yeroo sochoonu hanga dandeehametti dhalataan dirree dhawaatii fi dhalataan naannoosii kan biraatis kan dirree dhawaa irratti invest godhuu barbaadu carraa beekee dursa kanneen akka socho'u jiru. Carraan dilaa jira toora keessanitti. Free trade zone ideyaasaa isiniif asirratti haasawuun barbaachisu. Hawaasa baratee guddaadha. Hawaasa biyya guddate keessa jiraatu isin. San diteelii Google Gooteetis ilaaluu dandeessan. Kaampaaniin fageenyaan Meelboorn kan achirraa toora sanitti biraanchii fi iddoo itti distribuut godhuu meeshaan qabne taarifaa fi taaksii takka malee qaxxataa achi destination isaa godhatee achirraa distribuut godhuuf carraa guddaa qaba. Roolii sana eenyutu taphata? Maal irratti hin taphata? Isinii taphachuu danda'a. Kana biraatiin dirreen dhawaa dry portiin dirree lolaatu baatee jira. Dry portiin eessa bootaan isaa gizeettan achuma free trade zone irraa fageenya dhiheenya irratti kan godhamee jiru dry port ijaaramee hojittis galee jira inninis. Trade if industry hangam takka iddoon isii filatamtuu taatee ilaala. Yeroo achitti kun ta'u industiriin hedduun takka dhufuuf deemtennee yeroo dhufte maal barbaaddi?
School systemii modern ta'e barbaaddi. Namoonni dhufusan humna namaa barbaada. Hoteela adda addaa barbaada. Iddoolee sanarratti manneen jireenyaa garagaraa barbaada. Waan hedduu ni fedhan. Mana yaalaatiis ta'uu mala san cufa eenyutu irratti hirmaata. Gizee jenne isiniititu aayidiyaa baafattanii irra wal mari'attanii gara san dheeyxanii waan jiru irra hirmaachuuf carraa irraa fayyadamuu qabdan. Carraan isin harka jirti. Waan takka invest godhuuf wanni irratti hundooynee investmentiin deemtu maali gizee hundaa ol nageenya. Comparatively Dirree Dhawaa sa'aa tana naannoo kamii olitti sadarkaa ja'amuu danda'amutti wanni taatee jirti Dirreen Dhawaa. Iddoo haalli nageenyaas tasgabbaawaa fi bareedii taate. Diaspooraa torbee diaspooraa jennee hojii eegallee jira. Ni beektan. Amata irraa amata fooyyessaa deemuu qabna inni. Maaliif kan wal hidhamiinsa nuufi bulchiinsaa fi isin jidduu jiruu fi hawaasa keenya jidduu jiru haa cimsinuufi san. Diasporaan achi jiru san halkan saamee qabu bahaa jira isaan wajjin haasawaa. Dirreen Dhawaa waggaa sa'e dura iddoo hunda ibiddaa balbaluu ture. Waan hin beeynetti ollaa fi ollaan rakkoo keessa galu ture. San eenyu godhaa ture? Hudduuba harka dheeraa ture. Harka tibbeenee fi ture jedhurti. Maallaqni fundiituuf faca'aa turte. Arrammoo iddoo tasgabbii waan taateef sibsabaan federaalaa irra guddaan Dirree Dhawaa conference center godhatee jira. Baatiitti xiqqaatu sibsabaan federaalaa Dirree Dhawaa irratti yooniin sirriitti niin kaayee jee xiqqaatu 15 sanii ol conference center tahaa jirti Dirreen Dhawaa. Ispoortiinis sport center tahaa jirti. Ispoortiin Premier League iddoo filatamaa godhatee dura akka Dirree Dhawaatti nageenyi waan jiruuf Dirree Dhawaa filataa jira. Filatamaa jira. Dirreen Dhawaa airportii yoo fudhanne airportiin Addis Ababaa fi Dirree Dhawaa jidduu dur habbaa lamaa ture. Arra averagely seenaati tititi Itoophiyaan airplane wanni appisaa seenaati check godha. Minimum 8 maximum 14 per day ta'ee jira. Kun maali? Naggaadeen Dirree Dhawaa keessa jirtu Itoophiyaa keessa jirtu hundi ijasii karaa Dirree Dhawaa deebistee jirti. Eastern gubbaa warri jiru gurguddaanis ija isaanii karaa Dirree Dhawaa garagalchanii jiran. So isinoo kana gubbatti bal'inaan hirmaachuuf qophiin teessan yoomii ol ka'uu qabdii kan jiru isinii ibsuu barbaadaatiti. Isinittiin dheereessuutiti karaa keessaniin deebisaa ammaan tana irra deebi'ee immoo hawaasa Meelboorn galanni keessan maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa Dirree Dhawaatiin guddaadhaan jira. Tun isteeppii duraatii fuula duraas bal'inaan hariiroon teenya walitti hidhamtee itti fufuu qabnaa. Gargaarsi keessan fakkeenyaaf ijoolleen dhaabbatarisaa jaaramte maqaa hawaasa Meelboorn hunda galatoonfachuu barbaada. Maaliif wanni akka hawaasa Meelboornitti maallaqaa miti deeggarsi itti yaadu. Dirreen Dhawaa gargaarsa fayyanii barbaaddi jettanii dhiyaattanii walitti baastanii gargaarsa gootanii jirtan. Fuula duraas roga barnootaatiin haa ta'u ilaa ammaa bifa bittinnaa'een hiyyeessaa qalleeyyiitiif yeroo adda addaa mana ijaaruu fi yeroo ayyaanaa gargaarsa godhuu fi mana barumsaatiifis waan adda addaa bifa bittinnaa'een ni gootan.
organizer taatanii immoo waan guddaa mul'atu godhuu ni dandeessan. Wanni guddaan immoo isin akka Meelboornitti takka taatanii takkummaan keessan cimee hawaasa waan barbaadu godhu ta'iinsa keessan daran itti fuftan jeetiin abdii qabaateetiti asumattiin raawwadhaatii galatoomaa. እሺ ያው በርካታ እናቶችም ስላሉ እህቶችም ስላሉ ይደክማቸዋል ብዙ አለባቸውና ቀልጠፍ እናደርጋለን። ኬክ አለ ተብሏል፣ ግን ከኋላ ብናደርገው ነው። ይቀልጣል አለ ኬክ የዚህ ሀገር ይቀልጣል፣ የኛ ይቀልጣል፣ እዚህ አይቀልጥም። ስለዚህ አንድ 30 የተወሰነ ደቂቃ ስለሚቀር ኬኩ ከኋላ ነገር አለ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? በጣም ሀሳብ አለኝ የሚል ጥያቄ አስተያየት ካለ ያዳ ጉጅሬ ብስ እየጋፊ ጉጅሬ ነማ ፉርፊ ቶርባኑ ፍረዳ ነማንስ ለማ ደቂቃ ከናፍ anybody who has ሀሳብ wax fikrada wax su'aala abiyad qabtaan oo dirraba ku saabsan maalgelinta ha noqoto sadaradeed haweenkuna way ka dhiiban karaan ጥያቄ አስተያየት። ምናልባት እዚህ ላይ እንድታውቀው የምንፈልገው እዚህ ያለው ቴክኖሎጂ ድሬዳዋ ላይ እንፈልጋለን። እዚህ ያለው ሆቴል እዛ ላይ እንድትመሰረቱ እንፈልጋለን። እዚህ ያለው ካፍቴሪያ እዛ ላይ እንድትከፍቱ እንፈልጋለን። ሲሚንቶ ፋብሪካ እንፈልግም ማለት ሲሚንቶ ፋብሪካ እንደተጠበቀ ሆኖ ከትንሽ እስከ ትልቅ ነገር እንፈልጋለን ማለት ነው። ምናልባት እናንተ እዛ ላይ ስላይዱ ላይ ስታዩ ሲሚንቶ ፋብሪካ እንደዚህ ስታዩ ለዚህ ቢሊዮን ብር የለንምና በአቅማችን ቁጭ አትበሉ። እዚህ በርካታ ነገር አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር wax su'aala fikradaad qabtaan yaada gaafii lagu jiray ጥያቄ አስተያየት ካለ እድል ልሰጣለሁ። ታክ አባ ላማ ተጋዲ ሶስት ከሴትማ ካልተካተተማ ዛሬ እንዴት ነው? አብዮታዊ በጣም እያለች ነው ያለው ያፈቀወ። እሺ ከሴቶች ልጨምር። ከሴቶች አይ አፋየ ከሩዲ So you don't want go there. If you don't want, go. What are you gonna do here if you don't want this? I'm both the other Haisanin Gafi Haisan Rati, one Hoka, Yadratin Canada, how one Kenyas Usun Captain, one Yada Kabatan, full draft, Trade one thing Yakanato Kapti, Tanato Kapti, Hanas Resu Captain, one Jetan, Yada Figafi Wokabatan. Isin Malay at Darasha Hana Ramba, Nugalmetana Ramba, Isin Malay Amas, Badadina Yamusun, in Murtau, Awan Malay. Dimsi Taisanohan, Goga Hasandago Kamna, Ambodan to Bada, Majara Sharati, Gafi Fiada Kabatan in Lucina, inshallah, Aka Asrati, Hanatan, Jatin, Dubba de Jeju, Haraigana, Nativa Hayatin days. ያደ kaptan አፈያይስ በተጅ ይሰር አይ አፎር አራቱን እንቀበላለን። ከዛ በኋላ وهدو بيتبرتو فرينا كي سنغافوري في تايلاندي في
South Pacific keessatti uummanni akkana ka'ee sabii seene gaafa Dirreedawaa akka biyya tanaatitti itti yaa'anii ture. Import exportii warra Dirreedawaatti eegale Itoophiyaa keessaa. Buna, fusuuliyaa kana kalloo waa meeqa Dirreedawaarraa exporti ta'uu ture. Meeshaa alatti dalagamtu cufti Dirreedawaa bu'uu turte. Egguu kana Oromoo fi Soomaaliin achi jirtu ol ka'anii sabii seenan. Kana arkee mootummaan Hayile Sillaasee waan kana cufa fuudhee Finfinnee dabarsee naggada keenya kan nuti gartee alatti export import godhuuf Giriikii fi Armeeniyaa keessa harka kaa'e. Sani tanu deessite. Karaa majattan kan yoo arganne gizee gabaabduutti se'a. Dubai akkuma dhaquudhaaf bishaan keessa namni irra wal fixu Singapoorii fi Taayilaandii fi shaqaxa isaaniitiin akkana biyya teenya galaana godhan kan gizee gabaabduutti irra dabarre. Akka jettan kana rabbiin dhugaa nu haa godhu. Dirreedawaa dalaguu qofaa miti. Sammuu dalaguu qabdi ijoolleen. Afaan 5 dubbatu. Afaan 5 dubbatu. Biyya Arabaatii wajjin akka keenyatti communicate godhuu danda'u hin jiru. Akkasuma biyya cufaa abbootiin teenya afaan Faransaawii, afaan Xaliyaanii, afaan Arabaa dubbachuu turan. Kun cufti diigamee irra Dirreedawaan gartee qolachootaati. Akkuma jettanitti jabaadhaa dalagaa gizee gabaabduu keessatti biyya jettu ta'uuf teenya kana abdiin qaba Rabbi isin biraa jira. እሺ አመሰግናለሁ። እኔም ጥያቄ ያለኝ መነሳትን ካባልችል እኔ የምጠይቀው ጥያቄ እንደ ድሬዳዋ ተወላጅ ብዙ ኃላፊነት አለብኝ ብዬ አምናለሁ። ብዙ ኃላፊነት አለብኝ። ድሬዳዋ የምችለው ተወላጁ ነው፣ ደጋፊውም ወዳጁም ቅድም እንዳላችሁት ማለት ነው። የኔ ጥያቄ ድሬዳዋ በፌዴራል ስር ነው ያለችው። እስከ መቼ ነው በፌዴራል ስር ብንኖር? የድሬዳዋ ገቢ ለፌዴራል ነው የሚሆነው። ድሬዳዋ ለድሬዳዋዎች ለህዝቧ ገቢው ለራሱ ህዝብ የሚሆንበት ይሄ አስተዳደር እስካሁን ምን እያደረገ ነው? ምንድን ነው ቀጣይ? የእኛ ገቢ እኛ የምንሰራቸው የምናገኛቸው ታክሶች ለፌዴራሉ ነው ቀጥታ የሚገባ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በአሁኑ ጊዜ የአርቢ ባለቤት የጤና ባለሙያ ኃላፊ ናት፣ ታውቀዋለች ብዬ አምናለሁ። ዘመኑ ቬጂቴሪያን ሳይሆን ቬጂስ የሚባሉ ህዝቦች በጣም እየተፈጠሩ ያሉበት ጊዜ ያለ ነው። ግን ፍሩተብል ድሬዳዋ ብዙ ፍሩቶች የማምረት አቅም ያላት ሀገር ናት። ፍሩት ማምረት የምትችልባትን እንደ ማንጎ የመሳሰሉ ፍሩቶች የምትታወቅ ሀገር ናት። አሁን እሱ ነገር እየጠፋ ነው። እርሻው ጠፍቶ ፉል ቤት እየተሰራበት ነው። መንግስት ይሄን ጉዳይ እንዴት ዝም ብሎ አየ? ምክንያቱም ህዝቡ የአሁኑ ህዝብ እንደ ጤና ሙያ እንደ ጤና ደረጃ ህዝብ ምንድነው ስጋ መብላት ያቆመበት ጊዜ አለ። ለጤና ጉዳይ ማለት ፍሩት ነው የሚያበዙት። ይሄ ከጤና ጋር የተያያዘ ጉዳይ። ድሬዳዋ ግን ይሄ ጉዳይ እየጠፋ ነው ያለው። ፍሩቶች ማምረት እየጠፋ ነው ያለው። ይሄ ነገር ለምን ሆነ? ለምን ወደዛ ወደ ፍሩት ወደ ምርት በብዛት የምናመርትበት መንገድ ለምንድን ነው የማንገባው? ለምንድን ነው የማንመለሰው? ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ ጊዜ መሻማት ይሆናል። ቀጥል። ኦኬ፣ እኔ ያሳጥፋለሁ፣ ሌሎች ያሳልፋሉ። ቴንክ ዩ። ማቴማቲክ
Wani na gafachu fado gize hetu hanin Ethiopia debi ujacha gizen mesha kargoti Addis Ababatin kargo hiya fudachu kababete khanaf malif khanadura amata fuda sadet fuda torba dura gafani Ethiopia demi Dredor rahim fudi Samboda mo every 2 years in one dema finfinne demi tini finfinne rahim mesha hiya fudachu kababete خنافو مالف كاربون دريدا وتين تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول رئيس أنه هو المقبل النهائي. يمشدينا إيوه. يمشلا أنتي النبا. سوانا مهات سنتين قالتوما تدردل صوتي رفي شخيصا كان اللي وان كمنونا من هقوات تقوبا وان تقوبا سنمك بتا. قافين تنجلين إرودة هذه هاتها مو سلا بيتي تنجي خيستي بي خيستي وربي يقولشو برنو هره وقبعي سهين الرقم يعني هي خان موان برنوتها قبدا وان بيتي تنجي برنوتها فريبو قبدو في نسنغا قال توما ያልተነሳ ነገር ካለ ኦኬ እኔ አስተያየት ውስጥ ያልተነሳ ነገር እንደ ማህበር ብንደራጅ ምን አይነት ጥቅም ልናገኝ እንችላለን? ከድሬዳዋን ጠቅመን እኛ የምንጠቀምበት መንገድ አሁን በግለሰብ ደረጃ ነው ብዙ ጊዜ የምናስበው። በማህበር ደረጃ ምን የታቀደ ነገር አለ? ለኢንቨስትመንት እንዲሁም ደግሞ ለመርዳትም ድሬዳዋ በማህበር ብንደራጅ እንዴት ነው የሚሆነው? ምክንያቱም እሱን ብዙ ጊዜ አይታሰብም ማለት ነው። ይሄ መሰለኝ የተረሳው። ሌላው ስለመጣችሁ እና ስላገኛችሁ በጣም እኔ እንኳን አጠር ያለ ጥያቄ የምጠይቀው ጓደኛ አላስረዝምም። አሁን እንዳላችሁት እና እንደምትነግሩን ከሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ ከ3 ፌብሩዋሪ ነው የመጣሁት። ኢትዮጵያ ነበርኩኝ። ድሬዳዋም ያው የተወለድኩበት ሰፈር ሀገር ስለሆነ አዲስ አበባ ሻንጣ የቀመጥ እንጂ ድሬዳዋ ነው ነፍስ የሚመለሰው እና አሁን እንደምትነግሩን ከሆነ አካሄዳችሁ ምናችሁ በጣም ደስ ይላል። ግን አሁን እናንተ መቼስ ለዘላለም ስልጣን ላይ አትቀመጡም። እናንተ ስትሄዱ የሚመጣውን እንዴት አድርጋችሁ ነው ሰጣችሁት የምትሄዱት? አሁን አካሄዳችሁ ስለምናየው በጣም ደስ ይላል። ማንኛችንም ብንሆን ልጆች ከኛ ለገመች ጀራ ግን እንዴት አድርጋችሁ ነው ለሚቀጥለው ሰጣችሁ ምን የምትሄዱት? እኛ እንኳን ግማሹን አምጥናችንን ጨርሰናል። የሚመጣው ትውልድ የኛ ያለፍንበትን ነገር ያልፋል ወይ? እስቲ ይህችን ነገር ነውና ገለጠው Ifamanu goda keke ramnes anis temu jirti tanafu keke simis nyacha oso maninis saanti keke chuchirani tanafu gora keke mulle mi ifani kasiti kara devya dev kesani devina ከተቆረጠ በኋላ ወደ መልስ እንመለሳለን። ስለዚህ ትንሽ ታገሱት። ቶማ እንግዶቻችን
ተጋብቱልን በጣም በትህትና እንጠይቃለን። የሴቶች ጉዳይ ሉካ Professor Jamal. Uso. Ega kana mo arkutti unini ge jannati ani hesine hatatta manutta hai harbi ጊዜ ፎቶ ጋሽ ቶፊቅ ጋር ፎቶ አብረን እንሆናለን። እሺ አንዴ የተነሱ ጥያቄዎች ስላሉ ወደ መመለስ እንሄዳለን። ያው እናንተም ወደ Madame Soalan Rasul Jeni ya fikrada fikirwan inshallah sudah nak kedua kalau yang freestyle walla geeffachuu jirra hanga dandeenyutti yeroon waan nudaan geessiteef jecha hoteelaa seerootti qabdan waan santee jecha gaafii hedduun kaasiteessa waan fudhannee deemnu irra guddaan waan santeef jecha gatteenyee tasgabbiyyoo wal dhaggeeffanne ni taami akkuma walii galaattu qabu waltajjiin tun nuti deebii isinii deebisuufi miti guddaa isin galatoonfanna wanni isin kaastanis waan fuunee karaa hojii jijjiiruu qabu waan tokko ofirratti yaada jaal wanni yaadarra kanachuu barbaadu wanni wajjin galii waliinii tan jennu eegaaraa gabii obboleessa keenya kanachii kaasii wajjin gaafiinsa gaafii heera mootummaatii wajjin waliin deeffamuu qabdu heerri mootummaa ni beektan eega umrii jijjiiramaa kabajamoo fi jaalatamuu Dr. Abiy Ahmed Mucce ministeera keenyaan gaggeeffamu eega dhufee booda
heerri mootummaa gareen Itoophiyaa keessatti tuqamuu qabdu jettu jira. Garee fooyya'uu qabdu jedhu jira. Garee ciramee darbamuu qabeetu jira. Mootummaan biyya bulchu immoo ijjannoon isaa maalii gizee jennee fooyya'uu qabaadha. Wanni keessaa nuuf hin barbaachisne fooyya'ee itti fufuu qabaadha. Saniif fooyya'uuf piroosesni isaa wanni hundi lafa jala wanni eegalame ni jira. Ganaa immoo waan fooyya'iniif jecha yeroo fooyya'etti waan deebii argatu. Achi sanii wajjin wal qabatee immoo hangasuu immoo maal ta'uu qabaa kan jedhu at upper level fudhatanii gaggeessaan keenyaas qaama oliitii wajjin communicate godhaa hiikamuu qaba jennaa waan itti deemaa jirru. Waan itti deemaa jiran waan ta'eef jecha hopefully ni hiikama jennee eeyna nutis hangasuu kan heera mootummaatii wajjin hiikamu akkuma jiru ta'ee heera mootummaatii wajjin gizee jennu Dirreedawaan konstitushina keessatti bifa kamitti ibsamuu qabdu wajjin kan jiru wajjin wal qabatee wanni bu'uurarraa wanni duraan intentionii heera mootummaatti kaa'ee ni jira. Deebi'ee san booda immoo haalli itti qabatamni hojiirra ooles ni jira. Sanii wajjin wal qabatee wanni sirraa'u ni jira kan jiru fudhannee immoo bajataan deeggarsi bifa adda addaa akkamii godhamaa kan jiru qaama dhimmi ilaallatu wajjin at upper level communicate godhaa waan jiruuf jecha hopefully ni hiikamaa jennee fudhannaatiiti. San dhimma keessa qofa osoo hin taane dhimma hunda keenyaati kan jiru ibsuu barbaadeetiti. Kan biraa kabajamoo itti aanaa kantiibaa keenyaa fi akkasumatti afayaayin teenya kan itti deeman taatiti. Guddaanaaf galatoomaan isinin jaala. Hayyee anis za'a itti fayyadamuu fi afaan lameenuu itti niin dubbadha. Akkuma adeeroon jee ijoolleen Dirreedawaa ijoollee qashtii jedhamti. Afaan afur oliin ni dubbanna. Anis afaan Somaalee Oromoo fi afaan Amaaraa sadeen saniin dubbadha. Afaan Adaree kantiibaan keenyaas itti hidhaa. Kanii caccabsees dhiifama jechaa fi afaan Amaaraa fi afaan Oromootti dafee daqiiqa lamatti akkaan fixuun godha. San booda hedduu haasaa wasinitti heddummeessuun waan fudhannee deemnu akkuma obboleessin kiyya kabajamoo obbo Shaakir Ahmed jee hedduu waan fudhannee ol deebinee dalaynu takkaas ni jira. Isinirraayis waan eeynu takkaas ni jira. Macarashatti isinirraa maal eeyna waan jiruus niin kaayee jechuudha. አዴሮ ቅድም ካነሳቸው በተለይ ከድሬዳዋ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ የነበረውን ድሬዳዋ እንዴት ነበረች፣ ከየት ወዴት ነበረች የሚለውን አዴሮ ሸንተም ሹቢሳ በደንብ አንስቷል። በተለይ ብዝሃም ቋንቋ እንደሆነ እኔም ከዛ ብዝሃ ቋንቋ ከሆኑት ልጆች መካከል አንዷ ነኝና ድሬዳዎች ብዙ ጊዜ በአንድ ቋንቋ ብቻ አይደለም የሚገደበው፣ በአንድ ሃይማኖትም አይደለም። ብዙ ሃይማኖት ያለባት ቅድም ምክትል ከንቲባችንም እንዳነሳው ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚገኙባት ትንሿ ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ ይሄን ገጽታ ይሄን ብራንድ የሆነውን ስማችን ማስቀጠል ቀጣይ ከሁላችንም መስራት ይኖርብናል እና ድሬዳዋችን እኛን አልፎ ለሁሉም የምትጠቀም ከተማ እንደሆነች በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ይሄን ስል ምንድን ነው በጤና ዘርፍ ድሬዳዋችን ቅድም ከንቲባችንም ሲያነሳ የነበረው ለድሬዳዋ ነዋሪ ብቻ አይደለም አገልግሎት እየሰጠን ያለው፣ በትምህርት ዘርፍም በዛው ደረጃ በተለይ ዙሪያ ኦሮሚያ ክልልና ዙሪያ ሶማሌ ክልል ሌሎችንም ከአማራ ክልል ከደቡብ ክልል የሚመጡትን አብዛኛው የኢትዮጵያ ዜጋ ድሬዳዋን እንደ ፍቅር ከተማ ከመሆኗ አንጻር ለኑሮ ምቹ ከመሆኗ አንጻር አብዛኛው ሰው ወደ ፍልሰት መጥቶ ድሬዳዋ መጥቶ በድሬዳዋ ፍቅር ቀርቶ አብዛኛው የሚኖርባት ከተማ ከመሆኗ አንጻር በትምህርትም በጤናም ሌሎችንም ክልሎችን እየረዳን መሆናችን በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ከሁለተኛ የተነሳው በተለይ የድሬዳዋ ዕጣ ፈንታ ላይ ቅድም ክቡር አቶ ሻኪር አህመድ ሄዶበታል። ድሬዳዋችን ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር ላይ ኢፍትሃዊ የሆነ አሰራሮች ነበሩ። በተለይ ድሬዳዋችን በህገ መንግስት እውቅና እንዳይኖራት አንድ፣ ሁለተኛ ድሬዳዋችን እንደ ድሬዳዋነታ አድጋ ከሌሎች ክልሎች ጋር እንድትወዳደር እንዳትሆን የተሰሩ ስራዎች ነበሩ። ይሄ ደግሞ አንዱ የመዋቅር ወለድ ጭቆናዎች ነበሩ። ይሄ እንዲስተካከል በተለይ
አዲሱ መንግስታችን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚመራው የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ድሬዳዋ መልስ እንዲያገኝ የድሬዳዋን ቻርተር ማስተካከል ችለናል። ባለፈው ዓመት ድሬዳዋ እንደ ድሬዳዋነቷ ከተማ ብቻ አይደለችም። ድሬዳዋ አኩሞ ቤኸምቱ ድሬዳዋን ተኛ መጋላ ቆፋ ሚቲ ድሬዳዋን ተኛ አረዳ ሰገል ቀብዲ መጋለቲ አረዳ ሱዱም ይሰደዲስ ባዲያ ቀብዲ አመዱራ ድሬዳዋን ተኛ አረዱመ መጋላ ጃኒ ጋፈ ያዲ ጋማ ስርዓት ያዲ ከይሰቲ ድሬዳዋን ተኛ አከ ድሬዳዋቲ አከን ጉዶኔ ኻዩ ጉዶ ተወቻ ኦለኒሳን አመጊን ሃንጋ መንግስቲን ጅጅረማን ዱፌ ኸነቲ ድሬዳዋን ተኛ ድሬዳዋ አይሲ ተውፊ ሚኒስትር ሙምንቻ ድሬዳዋ ኢትዮጵያን ከበጀሞ ዶክተር አብይ አህመድ ጋፊ ተኛተና ዴቢሳ ኸኑፍ ሄዱ ተታፈቹ ጅራን ድሬዳዋን ቻርተር ሲ ፎየሲቴ ኸራ ፌደራል አርጊቴ ጅርቲ ፉልዱራ ቻርተሪን ኮን ምርከናዌ ድሬዳዋን ተኛ አከ ድሬዳዋቲ ባዲያስ መጋላስ ሐመቴ መጋላ ከበጀምቱ መጋላ ጉዶ ታቲ ጀኔ ያና ኑቲስ አካ ብልጂሰ ድሬዳዋቲ ከነ ጀለ ዴምኔ አካ ምርኮኖሱ አካ ደፌ ዴቢሳ ኸኑ ጀለ ዴሙ ጅርና ኢሲኒስ ዱአይና ካኑኒ ራንፈነ ኢንሻአላህ አመተ ጢቆ ኸይሰቲ ዴቢሳን አከሜ ድሬዳዋ ቆፋ ሚቲ ኢትዮጵያ ጉቱ መጋላ ታቶ ከታቱ ኢንሻአላህ አብዲ ቀምነጄቲን ያዳ ሶስተኛ ላይ የተነሳው ከምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ አንፃር በተለይ ፍሩትና ሌሎችንም ስራዎች ላይ ምን ላይ ናችሁ የሚለው ነገር ላይ እንደሚታወቀው ድሬዳዋ ከዚህ በፊት የበረሃ ንግስት ትባል ነበር። ይሄን ታሪክ ግን ከብልጽግና ወዲህ የረሳንበት ታሪክ አለ። ድሬዳዋ አሁን ስንዴ ሁሉ ማምረት ጀምራለች። በታሪክ ማለት በገጠር ላይ ስንዴ ማምረት ጀምረናል። ቬጂቴብሉን በዛው ልክ ግን ቀጣይ ይሄን ማጠናከር ማስቀጠል ላይ ቀጣይኛም እንደ አሳይመንት የምንወስደው ነገሮች አሉ። የትምህርት ጉዳይ አደራ ብሎናል አባታችን። እናንተም እንድታግዙን እንፈልጋለን። ምንድነው አባቶቻችን ሲተሩት ምን ይሉ ነበረ? 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው፣ ለ50 ሰው ግን ጌጡ ነው ይባላል። ስለዚህ መንግስት ብቻ የትምህርትን ጥራት፣ የጤናን ጥራት፣ አክሞ ማዳንን፣ መከላከልን በተለይ ተደራሽነትን አንፃር መንግስት ብቻ ሙሉ በሙሉ የሚሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ግን በመንግስት ብቻ መሸፈን አይቻልም። ሁላችንም እጅ ለእጅ ከተያያዝን ግን ድሬዳዋችን የተሻለ ትምህርት ቤት ያለባት፣ የተሻለ ጤና ተቋም ያለባት። ለምንድን ነው ድሬዳዋችን ለድሬዳዋ ብቻ አይደለም አገልግሎት እየሰጠን ያለችን በጀት በጣም ወስናት፣ ነገር ግን ሌሎችንም ክልሎቻችንን እያገዝን ከመሆናችን አንፃር እናንተም እንደ ድሬዳዋ ተወላጅ፣ እንደ ድሬዳዋ ወዳጅ፣ እንደ ድሬዳዋ ደጋፊ ቀጣይ በተለይ በትምህርቱ ዘርፍ ላይ በተለይ ጥራት ያለው ትምህርትን ተማሪዎች እንዲያገኙ ኮምፒውተሮች፣ ላፕቶፖች፣ ሌሎችንም ነገር ብታግዙን እኛ በጣም ደስተኛ ነን። የተሻለ ትውልድም እንዲፈጠር ነው የምንፈልገው። ፈቲያ የተማረችበትን ትምህርት ቤት የኔ ልጅ ነገ በዛው መቀጠል የለበትም። ከዛ የተሻለ ቴክኖሎጂ ነው መማር ያለበት። ስለዚህ ሁላችንም እጅ ለእጅ መያያዝ ይኖርብናል። የትምህርት ጉዳይ ለእኛ ብቻ የሚተው አይደለም የሚለው ነገር ላይ በደንብ አስምራችሁ ብትወስዱ የሚል ነው ያለኝ። ኸረ ቀራቲ ወልቀበቴ ኸረ ሀዋሱማ ወልቀበቴ ነሚንጉ ኤዱ ጊዜ ፈየደሙ ፊጉትን ጅረ ሰኒፊን ዲቆ አፋን ኦሮሞስ ነጀላበበቱ ጅረ ዲፈማን ሲንጋ ፈዳ ለሚቴኛ ፌ ኸራ ቀራቲ ሀርከ ወልቀበነ መሌ ኸራ ሀዋሳ ሄዱ አከኑ ጎርጋርተን ፌነኑ አከ ብልቹ ሰድሬዳች ኑቲ ብልቹ ሰድሬዳዋን ሬፉ ሲሲኒ ቱበዴትን ጅረ መጋለ ቆፋ ሚቲ ባዲያን ተኛ ፈጎ አረዳን ተኛ በሎ ድሬዳዋን አማስ ጆሉመ ድሬዳዋ ሚቲ ኸቀራስሱ ጁር ጆሌ ሀረርጌራ ኦሮሚያ ባሃ ኦሮሚያ ኸረ ሀረርጌ ሊጣ ባሃ ሶማሌ ክልሊ አማ ዞኔ ሽኒሌ ኸጃነ ሶኒ ስቲ ዞን ጆሌን ደኑን ኢሳኔ የሰቀራን ኦል ባህኒ ኸረ ድሬዳዋ ተኛ ተነ የሰቀራው ጅር ድሬዳዋን አከ ድሬዳዋቲ ጆሉመ ድሬዳዋ ቆፋ ሚቲ ኸኑቲ ፈየዱ ጅሩ ጀቹ ኸረ ፈያቲስ አራው ድልጮሮ ዳይደን ይበራ ሰገልተ ሚሰገል ኸረ ክልሊ ኦሮሚያ ራፊ ሶማሌ ክልል ራ ወረዱ ሄዱን ኢሳኔ ሆ ወልገር ጋርኒቂን ረኮተን ሀርከተ ካንፉር ጆሌን ተኛ ተድሬዳዋ ቆፋ ሚቲ ደሎተ ድሬዳዋ ቆፋ ሚቲ ደሎተ ሀረርጌ ራይስ ደሎተ ሶማሌ ክልል ራይስ ድሬዳዋ ተኛው ወልገር ጋርኒ ኸረ ቢሻን ባሱ ባዲያን ተኛ ቢሻን ሄዱ ፌቲ ኤለተ ከቆዱ ቆቱ ጀቹ
خرا قراتي تك أو خان جولين تينيا نياتي أكا قراتو قدونو وانقودو isin qofa dalagaa nu darbinaati isinis nu gargaara nuti akka mootummatti dalagaa eegana kana cimsinee dalayna isinis akka diasporaatti laptopii amata lama fayyadamtan hoonu ol deebistanii Itoophiyaa geessitan ijoolleen tayyeetti fayyadamu qaraatiin fatiyaan kaarugulamaan fatiyaan qaraatee san ol deebi'ee mucaan kiyya qara'uun qabu qaraatii sanirraa foyyaa bareedaa qara'uu qabu isin ijoollee teessan ni beektan biyyaalatti akkamitti ijoolleen teessan qaraati ijoollee teenya taa'aaf teessanis akkasitti qaraatii bareedduu akka qaraatu isinis akka nu gargaartan asirraa dhaamsaan isinii dabarsuu fedha maaliif harki takkaa'u hin jiru waan takka harki takka wasakhan baasu harka lamaan gin wasakni ni baha harka lama wal qabanne dirree dhawaa teenya tarkaanfinee badhaadhina baanu kana dirree dhawaan teenya nuufii miti Itoophiyaa guutuuf dirree dhawaa taatu godhu ni deddeena sanirratti isinis nu bira jiraadhaa joon fedha waan joon qaba ኡማንቲያ ካርጎ ጋር ተያይዞ የተነዛው እሱ በመመሪያ ከፌደራል ጋር የተያያዘ ስለሆነ ቀጣይ ከፌደራል ጋር በመነጋገር እንደ ድሬዳዋ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች እንዳሳይመንት የምንወስዳቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አረጋለሁ። ማህበርን ማደራጀት በተለይ ድሬዳዋን ማህበር ማደራጀት አፎሻ ድሬዳዋ ዋንተ ካንስ ንንጃ ተኩማ ኸይሰን ጀቤሳ እኔ አደራ ማለት የምፈልገው አንድነታችሁን አጠናክሩ። የፈለገ ሃይማኖት ሊከተል ይችላል የፈለገ ብሔር ሊሆን ይችላል ግን ብራንዳችን አንድና አንድ ድሬዳዋነት ነው። አራውን አምቢኮ ፈደደቀ ፈቲያን ሶማሌ ተውሲና ጭንቅኔ ፈቲያን ኦሮሞ ተውን ይመላ ፈቲያን ትግሬ ተውን ይመላ ፈቲያን ደቡብ ተውን ይመላ ፈቲያን ተኤኙ ተወጃንግን ኤሰራ ዱፍተ ወንጃል ፈቲያን ኢንተለ ድሬዳዋት ድሬዳዋን ጀቹን ብራንድ ኔማችን ነው። takuma kanya jenis adara wan jauh satu nama takuma kabane alawi rafrando nama takuma kabane khayo takkengo takuma khaisen oso oromo jein oso somali jein oso amaran jein akka diredawati diredaw ku dabartanis akka hararge ku dabartanis akka misraqitti akka sitti wal jabesu qabne jechu obereyuma khayin jabesu qab takuma khayin jabesu qab دوغون غوريس غورفنيك جلسيسو قبل جيجو خدونغو غوريس مالي خفد اينتين مالي حركه سومالي نغو ماما مالي حركه خيغو بتي اسجل خاي مالي فيني دربي حركه خيخم اوسي غو بتي مدانا كسي فيو غود خانو راغو بتيس فيساتي فخيس ديبيسا خانو راغا فتيس فيساتي فخيس ديبيسا سنجيتاك افوشا دريدوا اما افوشا نيجرا دغيلي جيرنا كين افوشا خانا راغو دفينا غول ديمين اما تا كانا اوربينجي وربي فيان وخن وربي العمر وخن هونو تندوف ناس وربراتي دوف لك درين اوان هرجين تنيا تنا اكجانيتي افوشا خن الرابلا افوشا چمتو افوشا ولك وقبات اول شي سقفامتي افوشا ركو دريدا ولين هاساوي نوغر غارتو كتاتن ابدي قمنا اسينس افوشا سن ማህበረ ሰነ ከጀቤሲታን አደራ እስኒ ጆቀም አደራ እስኒ ከነኔ ረቢ ንሲን ጋፈት በትግል እስኒ ራሳይና አደራ ተናስ ወባጋባታ ኢንሻአላህ መጨረሻ ረቲ በለይስን የኻሴ የድሬዳዋ የአመራር ሁኔታስ ቀጣይ እንዴት ይሆናል የሚለው ነገር ላይ ስጋት እንዳይገባችሁ ከኛ የጠነከረ አመራር አንድነቱ የበዛ በብልጽግና በመደመር ትውልድ ያደገ አመራር ይመጣል። እሱን አብዲ ኑረቲና ከኛ የባሰ ጠንካራ ሰው ይመጣል። ማሊፍ ሴተን ድሬዳዋን አማ ጆሌ ድሬዳዋን ሆኮም ጅርት ወራስቴን ጉቱ ድሬዳዋ ደለለጅ አመዱረን ጅሩ ወነከና ሶማሌ ክልል ራፍቲ ኦሮሚያ ትግሬራ እናሙ ክልል አከሲብ አማ ሀፍቴ ድሬዳዋን ጆሌ ድሬዳዋን ሆኮም ጅርት ኢንሻአላህ ፉልዱራኒስ ድሬዳዋን ጆሉ መድሬዳዋ ታቲ በሌ ድሬዳዋን ተነመ ብራን ታቱ ሰናብዲ ኑሪ አላሁ አክበር ኢንሻአላህ ሰንጀቻፍ ምንም ስጋት እንዳይገባችሁ ከኛ የጠነከረ አንድነቱ የተዋሃደ የሚገርማችሁ ድሬዳዋ አሁን ሃይማኖት አይለያየን ብሔር አለ አይጨንቀን የሚያውሉ ከዛ ሁሉ አልፈናል እኛና ድሬዳዋነታችን ነው በጣም ሴንስ የምናደርገው ለካ ድሬዳዋነት ይሄ ነው እስከምንል ድረስ ነው። ስለዚህ ምክትል ከንቲባችን እድሉን ወደሱ አዘዋውራለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።
waan na dhaggeeffataniif hedduun isin galatoomfadha. Ispeeshaalii ganda keenya yookaan lammii teenya meelborni eerpoortii irraa eegaltanii guyyaa halkan warra nu jalaan baanes hedduu maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiisa Dirree Dhawaa maqaa hawaasa Dirree Dhawaan hedduu galatoomaan isinin joofadha. Ulfaadhaa nu jiraadhaa inshaallah galatoomaa. ያው የተነሱ ጉዳዮች ሁሉም ስለተመለሱ ከካርጎ ጋር ተያይዞ የደረቅ ወደብ ስላለ ከደረቅ ወደብ ጋር ተያይዘን መፍትሄ ያገኛል ብለን እንጠብቃለን። በፊት ያለው የካርጎ የደረቅ ወደቡ ዓላማ ወደ ሞጆ የሚወሰደውን ወደዚህ እንዲራገፍ ነው፣ ዲመሬጅ እንዳይኖር የሚለው ነገር ቢወሰድ ነው። ሌላው ሙሉ ለሙሉ የተመሰለሰ ስለሆነ በዛው ነው። ማህበር በተመለከተ አንደኛው የሚሻለው ራሳችሁን በማህበር የማጠናከር ስራ ስሩ። ምን ይሆናል ይሄ ነው አላላችሁ፣ ግን ማህበርን የሚያክል ነገር የለም። ቅድም እንደተባለው ማህበሩ ይጠናከር። ከዛ በኋላ በማህበር ሁሉም ነገር መጠየቁ ተገቢነት አለው። እኛም ተገቢው ድርሻችን እንወጣለን የሚል ነው። አብዛኛው የእርሻ ጉዳይ ስህተት ነው። ምናልባት ስህተት ነው ስል የተወሰነ ክፍተት አለ፣ ግን አሁን እየተጨመረ ነው ያለው። ምናልባት ከሻኪሮ ጋር እየተከራከርን ነበር። ለጋሃሪ ጠፋች አልጠፋች የሚል ነገር ነበር። አሁን ያልጠፋም አለ ነው። ኢቪን አሁን ጅቡቲ ኤክስፖርት የሚደረገው የለጋሃሪ አለ። ሁሉም ጋር ምናልባት የደረሰ የግል ኢንቨስተሮችም ገብተውበታል። ሌላው የልማት ትሩፋት የሚባል መርሃ ግብር አለ። ማር፣ ዶሮ እርባታ ጋር ተይዞ ወተት እንዲለማ በርካታ የወተት ላሞች አሉ። በዛው ልክ ዶሮ አለ፣ ማር አለ፣ ሁሉም ታገኛለህ ማለት ነው። ስንት ዓመት ነው ወንድሜ? 12 ከአንተ በኋላ ብዙ ነገር መጥቷል። ስለዚህ ካሁን በኋላ ምንድን ነው የምንደራረገው? ዌብሳይታችን እንሰጣቸዋለን፣ ዋትሳፕንም እንቀያየርና በየቀኑ ያለው ነገር እንሰጣቸዋለን። እሱ ነው እየተስተካከለ ነው የሚለው ነገር ውሰድ። ከዛው በመጨረሻ ነገር ግን ኮንሰርናችሁ በጣም ደስ ይላል። ሌላው ትምህርት ላይ እና ድሬን ልማት ማህበር ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አብዛኛው ክብርት አፈ ጉባኤና አቶ ሻኪር ምላሽ የሰጡበት ስለሆነ አደጋግማቸው። ሌላው የምትሳተፉበት የድሬዳዋ ልማት ማህበር አለ። ድሬዳዋ ልማት ማህበር ከተኛበት ቀስቅሰን አሁን ጠንካራ አመራር መድበን በርከት ያለ ሀብት ሰብስቦ ግራውንድ ፕላስ 6 የድሬዳዋ አርማ የሚሆን ህንፃ ባለፈው ክቡር ከንቲባችን መሰረት ድንጋይ አስቀምጧል። ይሄንን ግራውንድ ፕላስ 6 ገንብተን ከዛ የሚገኘው ክራይና ሀብት ለትምህርት ይውላል ማለት ለትምህርት ነው የምናወራው። ስለዚህ የድሬዳዋ ልማት ማህበርን አጠናክሮ አካውንቱ ምንም እኛ አሁን አንድ ነገር የድሬዳዋ ልማት ማህበር ይሄ አካውንት አለው አስገባ እንላቸው። ካሁን በኋላ እናንተ የራሳችሁን አካውንት ክፈቱ። እናንተው ራሳችሁ የምትፈልጉት ልማት ላይ እንሰጣችኋለን ማለት ነው። በአውስትራሊያ ስም ማለት ነው። ሌላው አንድ የተወሰነ ነገር ለመጨመር እኛ ድሬዳዋ የምንፈልገው ድሬዳዋ ለኢትዮጵያ ምሳሌ እንድትሆን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። በጽዳት አንደኛ ድሬዳዋ ምሳሌ እንድትወሰድበት፣ በኢንዱስትሪ አንደኛ ድሬዳዋ ምሳሌ እንዲወሰድበት። ድሬዳዋ ብቸኛ ከ120 ዓመት በላይ ያገለገለ ምድር ባቡርን ያንቀሳቀሰች የመኪና ትራንስፖርት፣ የአውሮፕላን ትራንስፖርት፣ የምድር ትራንስፖርት። ምድር ትራንስፖርት በሁለት ይከፈላል። አዲሱ ምድር ባቡር በእኛ ያልፋል። የድሮ ምድር ባቡሩ ምናልባት በርካታ ለአንድ አባቴን አግኝቼ ነበር። ሙሉ ቤተሰቡ ምድር ባቡር የሆነ ምድር ባቡር ቅዳሜና ማክሰኞ ይሰራል። ቅዳሜና እሑድ ይሰራል። አሰርጆክ ከድሬዳዋ እስከ ደወሌ ይሰራል ማለት ነው። እስከ 400 እስከ 500 ሰው ያጓጉዛል። ቀጥሏል ማለት ነው። ቀጥሏል። በማሰል መጥቷል። የድሬዳዋ ደወሌ ምድር ባቡር ተብሏል ማለት ነው። አስቀጥለናል። ሌላው አንድ መውሰድ አለባቸው። እኛ
5 መግለጫዎች ድሬዳዋ አላት። እችን ሰብሰብ እንዴት ነው ወይዘሮ ፈቲያም ገልጻለች፣ አቶ ሻክል ድሬዳዋ የመጀመሪያው መግለጫ ንግድ ነው፣ ትሬንድ። ዛሬ በንግድ ላይ ድሬዳዋ እንቅስቃሴዋ ቀላል አይመስላችሁ። ድንጋይ ብትወረውር አሸዋና ታይዋን ድንጋይ ብትወረውር ሰው ላይ ነው የሚወድቀው እንጂ መሬት ላይ አይወድቅም። ከ40 በላይ ነጋዴ ተፈጥሯል። ኢ መደበኛው ከዛ በላይ ነው። ሁለተኛ ኢንዱስትሪው 458 ደርሷል። በአንድ ቀን 3 ፋብሪካ መርቀናል። የዱቄት ፋብሪካ፣ የብረታ ብረት፣ የመኪና ፋብሪካ። መኪና ፋብሪካም ከእናንተ ኋላ ከእርሱ በኋላ መጥተዋል። ይሄ የድሮ መስፍን ኢንጂነሪንግ መቀሌ የሚባል ነበር። መስፍን ኢንጂነሪንግ እንደዛው አይነት ድሬዳዋ ላይ ይሄ ተሳቢ ያለው መኪና ሙሉ ለሙሉ ኢንጂኑን ብቻ አምጥቶ የሳም አስምብል የሚያደርግ ፋብሪካዎች አሉ። ባጃጅ እቺ ባለ 3 እግር ነች። እሷ ድሬዳዋ ላይ ነው የምትመረው። ሲሚንቶ ፋብሪካ ሁለት ሲሚንቶ ፋብሪካ አለ። የድሮ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ስራውን ጀምሯል። ቀጥሏል። እዛችሁ ላይ 5.4 ቢሊዮን ብር ሌላ አዲስ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ መሰረት ድንጋይ ተቀምጧል። የበፊቱ እንደተጠበቀው የድሮ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ 680 ሚሊዮን ብር ወጥቶበት እንዲንቀሳቀስ ተደርጓል። ያ አጠቃላይ የነበረውን በአዲስ ተቀይሮ ማለት ነው። ሌላው መረጃ የምሰጣችሁ ድሮ የሚባለው አሁን 3 ኪሎ ይባላል ወይም ድሮ ገነት መናፈሻ እንደዛ ዞሮ ነፃ ንግድ ቀጠና ከመልካ ጅብቱ ወደዛ ነው ያለው። 18.1 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድ 33% ደርሷል። አስፋልት መንገድ ከመልካ ጀብዱ እስከ ድሬዳዋ ድረስ 1.1 ኪሎ ሜትር ክፍተት አላት። እሱም ሙሉ ለሙሉ ወደ 70% አካባቢ ላይ አስፋልት ነው። የተወሰነ ተቀራለች። እሱም በሚቀጥለው ዓመት ይጠናቀቃል። ስለዚህ ከነፃ ንግድ ቀጠናው እስከ ድሬዳዋ አስፋልት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ምግብ ኮምፕሌክስ የሚባል ታውቃላችሁ። ከምግብ ኮምፕሌክስ እስከ ሽኒሌ ከተማ 10.2 ኪሎ ሜትር አስፋልት ኦልሬዲ ኮንትራክት ተደርጎ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል። እኛ እዛ ላይ 2.8 ኪሎ ሜትር አስፋልት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ድሬዳዋ ላይ አሁን ዋናው እኛ የምንፈልገው ተጠቀሙ ነው። አሁን ትንሽ ያየነው ትንሽ ቪዲዮዎቹን ብንቀንሳቸው፣ ያው ቤተሰብ ሲናገር ቪዲዮ ይቀነሳል። ቪዲዮዎቹን ትንሽ ብናቆያቸው እንደዚህ አሁን ድሬዳዋ እናድርጋ ትንሽ የመጨረሻ ደቂቃ ቪዲዮዋን ትንሽ ቪዲዮዎቹን ብታቆሙልን